наблюдательно брать минное заграждение плюс. Korps Angkatan Darat Kedua Angkatan Bersenjata RF menghancurkan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi militer khusus. Cuplikan pertempuran tersebut ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 20 Januari 2023. Pengintaian artileri dari pasukan Rusia dengan bantuan UAV berhasil mengungkap posisi dan galian musuh. Setelah itu artileri bekerja pada target yang teridentifikasi yang memungkinkan pesawat serang dari Brigade Kedua untuk membersihkan posisi pasukan Ukraina. Serangan tak dapat dihindari sekelompok tentara Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan terjadi berkali-kali pada lubang persembunyian pasukan lawan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memasuki hari ke-331, Rusia melaporkan secara total 373 pesawat Ukraina dan 200 helikopter, 2.903 kendaraan udara tak berawak, 401 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 760 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Машин 6235, артилерійських систем 2122, РСЗВ 442, засоби ППО 220, літаків 287, гелікоптерів 277, автомобільної техніки та автоцистерн 4896, кораблі та катери 17, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1882, крилаті ракети 749, спеціальна техніка 190. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Сокол, добавляйте еще 10 к этому расходу. На данный момент это основной метод воздействия. Артиллерия показывает отличные результаты. То есть, окопы расчищаются. Сокол, да. Ребята, получается, заскакивают уже подавленные окопы. Противник не поднимает голову. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.